Danas oko 14 časova i 10 minuta kolima hitne pomoći iz Leposavića dovežen je pacijent star 37 godina sa prostrenom ranom levog grudnog koša. Osim šoksnog stanja, on je trenutno bez vitalno ugroženih simptoma, ali je teška telesna povreda. Trenutno se radi dodatna dijagnostika, skener i ostalo, a bit će smešten u intenzivnu negu i uradit će se primarna obrada rana i sve ostalo što zahteva po našim protokolima. Stanje pacijenta, kažem, je stabilno, a za sve ostalo ćemo naknadno dati izjave.